ngasi akoi gi All India Congress Committee na Bharat pumbada sahi kun suraba RTI surakpa sida matamdu gi panbiramba Bharat ki Pradhan Mantri Dr. Manmohan Singh amasung UPA gi chairperson oibiramba Srimati Sonia Gandhi ji gi lusing makhada Bharat pumbada Right to Information Act chanahalakpa asi sahi kun suba numit asing asi Bharat pumbada haju press conference lauduna pangthok chari ngasi gi akoi gi press conference asida akoi na thamjaning basi 2014 Sri Narendra Modi ji ne Prime Minister oirakpada gi ngasi phawbada hana leirmiba UPA gi Congress ki matamda leiramba adugumba RTI gi shakti RTI na toromba mayam adu ngasi gi madu sumsum mangshalae ahan bada Right to Information Act 2005 ko gi mangda leibiri basi gi Right to Information 2005 Congress ki UPA gi matamda Srimati Sonia Gandhi ji Dr. Manmohan Singh ji ne pibiramba Bharat ki damakta masi 2019 da anova amendment act ama pore haraga Narendra Modi ji ki sarkar asina masi bu hana leiramba madugumba ain rules mayam adubu nathairaga samna haibada Congress ki matamda UPA ki matamda Information Commissioner asigi amamamda sahi manga fix leirambado ngasidi 2019 Modi ji ne lakpadagi amendment ama pore haraga madugumba fixed tenure adu lokthokkiba Bharat Central Government da madugi shakti ru thokkiba service condition singba madudagi hauna masigi aikoi ge duk chawrba shakti ru sumsum mahalakna bagi masak ama oirakli ani subada 2023 Narendra Modi ji na lakpa matam sida mak hajiki UPA gi akoi UPA gi matamda 2014 gi mamangda hanana digital aikoi gi kwai maruina Digital Personal Data Protection Act haidana ama leirambasi hanadi personal information haibasi public interest ki damakta oiragadi madu disclose tawba yahalami Congress ki UPA matamdadi adubu Narendra Modi ji ki sarkar lakpadagi di madu ki public interest tabukta personal information oiragadi disclose tawba do loina bak thingjan gre maduna thingjan gibadagi ngasi public duty ki matangda khangning ma leiba public fund gi matang da khangning ma leiba RTI tharaga leibadu personal information ne na hairaga madu thadok taba praja miyam da khanghan dabagi masak amoirakwe masidani aikoina RTI gi ega se sum Modi ki sarkar lakpadagi marai chaitharakli hairibase masidagi aikoina praja miyam na khangba yaba madugumba public audit praja miyam na khangning ma mayam man khoigi MP gi local development area fund kam dawna sina ke yadegi Narega gi matang da fake beneficiary phangoi da mi mayam na paisa phangan ki ba aduga rajniti gi oiba madugumba akoina nakhai sengdana yamna khangdana funding torko mayam du gi matang da khangi haina RTI tharubada phangalaktre aduga maruina haji Bharat sida leiriba khogi Central Information Commission amasung rajya mayam da leiriba State Information Commission sida leigada ba madugi Information Commissioner sing mayam ama ngasi bu hapta da hanghalaga thamli Central Information Commission da su ngasi ma kwaidagi Information Commissioner ani khak leiraga amukta thokidri mong da leibham thokba trama thoi Information Commissioner trama thoi leibi mota ani khak leiraga amasung Central Information Commissioner and ki 2025 ki September dagi leiraktab duna ngasi bukta khalaktri aduna masigu masi UPA gi matam dali amta thokidri adu ngasi gi Modi sarkar lakpadagi di masigu maya masi tholle haraga thawingi RTI gi madugumba prajada biba shakti ado sum marai chaitharakna bagi masak amoirakni amarom da yenguba matam sida Information Commission sida koina case mayam ma tharakpasi 2024 ki June phawbada case hajik leiriba appeal complaint mayam ma leiribase masi pending da lotion da leiribase lakh mari ga lising mangani hairibase 2019 da oiramba masing dudagi adudagi henna anirak oina haibadi akoi gi 2 times double hena henjelakli masidagi koina RTI tharu matamda paku mayamasu phangide samna haibada Prime Minister gi foreign tour gi matang da hangubada COVID da oxygen ward padagi mi kya si hairubada Prime Minister gi koi gi cares fund Prime Minister PM cares fund gi paisa gi matang da hangubada adudagi akoina Prime Minister gi electoral bonds atopo case gi mayam da hangu matamda pakum pibirakide madudagidi ngasi su Bharata Manipur su thokta banate RTI activist singbu hatpiba RTI activist singbu damka tawga jail da arbitrarily namjan biba masigumba attack chathariba si mayam ama yame ahan bada akogi Congress na UPA sarkar lairingai da Whistleblowers Protection Act haidana lona thukna
असेंब हाइदोकचरक्पसिंगु पाउकुम पाउदमबिरक्पसिंगु प्रोटेक्शन तौनबदमक्ता whistle blows protection ek haina ama koina pass tawrami 2014 ni mamang adubu past parliament the lok sabha ma sum rai sabha pass tawraba adugumba ek ado ngasi 2014 ni matung the prime minister modi lakpadagi di modi sarkar asina madubu ek adu notify tawbidri ain the onthok pidri amasung adugi mari leinaba rules law na stem himbidri adubu ngasi di भारत की गणतंत्र सत्पा पृथ्वी द गणतंत्र सत्पा द फावरे हाय यूनाइटेड स्टेट अमसुंग यूरोपियन यूनियन की लेबाक देश कया अमद लेबाक कया अमद विशल ब्लोअर सिबु अखोइना असुगी मतिक मसिबु सखंग बिरे हायरगा मखोइबु ngakpi senbiri adubu अखोइगी लेबाक भारत तदी श्री नरेंद्र मोदी जी लाखिबदगी यूपीए कांग्रेस की मतमदा एक ओइना पार्लियामेंट पास तोरमदो मदु थौइंगी सना हंदगी मोंग थंबिदुना विशल ब्लोअर सिंगी प्रोटेक्शन से पीबीदना लैरी अदुना सेद खक लैरगा लो ओइना ओंथोकपिदबा रूल ओइना सेमिदबसे मसीगी लाइब थीबनी अदुना ngasi कांग्रेस ना भारत पुंबदा अजे अजे आरटीआई की सही कुन सुरक्पासिदा अखोइना हाइजरी मदुरी सी सुमनगी खक आइन नते मसीदी संविधान की ओइबा अमसुम समाज असिदा अखोइगी गणतंत्र असिदा प्रजा मियांगी हक कंखटनब होनबदा हक ngakchenaba honabada अखोइना अखंगनिंगबा अपामा मयामनु खंगनब होनबदा असुगिमतिक याम चावर खुला मनी मधुना इंडियन नेशनल भारत की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस ना भारत की प्रजा पुनमक्ता डिमांड खर थमजरी मधुरी अहानबदा कांग्रेस 2019 द एमेंड तौक्रिबा मधुगुंबा एमेंडमेंट अदो मधु लौथोगा मधु तौद्रगा हानेगी लेरंबा इंफॉर्मेशन कमिश्नर सिंगी मधु 5 इयर्स टेन्योर अदुबु हानेगी फिल्म हंजननबा अदुगा हजिक लेरिबा डिजिटल प्रोटेक्शन and अखोइगी that digital personal and data protection एक अदुसु review तौबा amend तौबा अदुगा RTI की मधुगुंबा लेबा कोई public interest अदुबु नाक्तना थंबा अहुम सुबदा central अमसुंग state information commission द commissioner मयाम हाप तदिन लेरिबा even chief information commissioner भारत केसु मधु अधु मतमदा हापीबा अदुगा यामना transparent ओइन हापीबा अदुगा commission अमसुंग सिदा लैरिबा महाके स्टैंडर्ड असे अदुगा केस मयाम असे थुना डिस्पोज तौबिदमक्ता मधुगुंबा परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स अमा सनाहनबा अदिगी आरटीआई यूजर सिंग अमसुंग विशल ब्लोअर सिंग असे विशल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक असे मसी फजना नोटिफाई तौरगा एक अमा रूल अमा ओइना सेंबिरगा मखोइबु प्रोटेक्शन पीबीबा ngakpi senbiba आइन खदांगदा अदुगा लोइना लोइना कमीशन असिदा कोई जर्नलिस्ट की माइकैदगिसु एक्टिविस्ट सिंगसु एकेडमिक सिंगसु अदुगा नुपी ओइबा समाज की women representatives mayam su commission se yahol le harga masi gu makhal makhagi mi oi mayam yahol laga diversity purak haibasini aduna ngasi gi sahi kun su basida koina congress party na amuka hanna madudi thajaba thamle madudi masi gu RTI hairiba aina sibu masi na maram oi harga bharat le riba nagrik kudimakna aki akhang yaudana wahang hangbugi madugma shakti pibiba amasung matam sana aduga हायरकदबु पाखुम पिबिरकदबु पाखुम अदु मतम साना पाखुम ओइना पिबिरकनबगिदमक्ता ngasigi numit asi sahi kun pharaba RTI gi madugumba fajakraba shakti adubu ningshanli adu manipur ri ngasi marup loi mayam khangbire maduri manipur information commission haina lairibasi hajig state information commissioner haidana amakak lai information commissioner ani thaina lerami hajiki ama buk leitre information commission manipur information commission ki building ama buk leite new secretariat building ki काम साम लेरी अदुना ngasi building ama tongana leiba masu mathok tare hangebu information commissioner manipur information commissioner da matam sana ain gi matungina yamna transparent oina happy mathok dai adubu hapa matam da ngarang nahan happy gi ba manipur ki lokayukta gi non judicial member hapa da ya de haidana issue mayam thokna khiba madumaina tawgi mong da hapa na taba ain ya ba aduga yamna transparent oina happy थोकताय अदुगा फ्रेंड्स हजे अखोइना खंबी अखोइना येंबा यारिसि भारत पुंबदा अखोइ इंफॉर्मेशन कमीशन सिदा अखोइना येंगजरप मतम सिदा कना कना गुम खरने आई केस थारी मदु वालहौरे खोलौरे हाइदना मणिपुर इंफॉर्मेशन कमीशन द केस थाई अदुगा इंफॉर्मेशन कमीशन दगी मदु गुम अपील मयाम दो कमदुम लोशंगी हाइब्रे सेना ऑर्डर थोगा मदुदि हाइरिबा इंफॉर्मेशन अदु अथॉरिटी ने पीग्रे हाइरगे लोशंगी अखोइना पामजरिदी अदुगी ऑर्डर खंगनतबा मणिपुर इंफॉर्मेशन कमीशन सिदा ऑर्डर इंफॉर्मेशन पिरिबा डाटा मयामसु ऑर्डर दुगो लोइना अपलोड तोबिरगदी मदु भारत की प्रजा मणिपुर की प्रजा पुनमुक्त कानाबो ओइगनी अदुगो मणिपुर की प्रजा जो खंगम थोइ मरमदी
ꯄꯤꯔꯛꯏꯕ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯅ ꯄꯤꯔꯛꯏꯕ ꯗꯇꯥꯁꯤꯡ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯗꯨ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯆꯨꯝꯅꯒꯤ ꯀꯦꯁ ꯊꯥꯔꯛꯏꯕ ꯃꯤꯗꯨ ꯈꯛꯀꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯗꯨꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔꯅ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯅ ꯗꯇꯥ ꯄꯤꯈ꯭रे ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯀꯦꯁ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯈꯪꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯦꯁ ꯊꯥꯒꯦꯔꯥ ꯊꯥꯔꯣꯏꯔꯥ ꯀꯦꯁ ꯊꯥꯔꯛꯄ ꯑꯃꯅ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯄꯤꯔꯛꯇ꯭रे ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯐꯪꯗ꯭रे ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯄꯤꯔꯛꯏ ꯍꯥꯏꯔꯒ केस लोचनब खक नतना मणिपुर इन्फॉर्मेशन दसु वेबसाइट थागत पिरोबा डाटा इन्फॉर्मेशन मयाम चेना मचंगा पांगेरा अनि हुम पांगेरा मयाम येंबियु फ्रेंड्स अकोइना नसिदी भारत दा लेरिबा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट जो जजेस मयाम की संपत्ति मयाम मा कराई कराई दे लेगे हाइबदो मखोय मखोय वेबसाइट दा उथोक्तना मसाना डिक्लेयर तवदना लेजरिबा मतम ने मसी हाइबदी असुगी मतिक ट्रांसपेरेंसी ओइबगी मतम सिदा सोमदना अखोयगी IAS IPS na singba mayam asigi assets si masa matom na disclosure taw haidana su makoy mo Indian Foreign Service ki website su mayam ma yaudana lejakhrabne adumai to dana ngasi akoi Manipur sarkar ki website ta Manipur government ki website ta akoi leiba IAS IPS aduga to sergam ki employees makoy mo assets si makoy ki assets si declare disclosure taw no mathok tare maram di public transparency thamdabi namakta maram di election to matamda MP khangde MLA khangde hauji loina ba candidate loina ba disclose tawraga transparency ma purakna gi damak ko nariba adubu ngasi Manipur sida khoina yengibse karino haiba matam sida Manipur government ni website haiba su official website ama oina lairi adu masida masigumba masak disclosure mayam ama RTI oiba wakalon mayam ma khoin ubu phangde department ki mai website di RTI oiba disclosure khardi uyu karam officials in the complaint thagada gi haiba du अखोइना हाजनिंगनिबसिना मणिपुर गवर्नमेंट की वेबसाइट असिदा मणिपुर दा हजुजिक लैदिबा IAS IPS अदुगो ऑफिसर सिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉई सिंग मकोय मकोय एसेट्स मयाम दो डिस्क्लोज तो मथौ ताय मदु हाकत पिबो मथौ ताय मदुदनी कोई मणिपुर सिदा ट्रांसपेरेंसी लाकदोरिबा अदुगा करप्शन फ्री और कदोरिबसे अदुगा लोइना ना मणिपुर सिदा अखोय की क्वाइदगी मरोइबा मणिपुर विजिलेंस कमीशन हाइरिबसे मसीगी वेबसाइट अखोय जे बुक लेते मसीगी मखादा लेरिबो विंग अमने हाइरिबा डायरेक्टरेट ऑफ अखोयगी एंटी करप्शन अखोयगी ब्रांच की मसीगी डायरेक्टरेट सिगी वेबसाइट की लई अदु मणिपुर विजिलेंस कमीशन की ओइबा वेबसाइट ती ngasibu मणिपुर सिदा लेइबो उद्रि ऑफिस पे लई बिल्डिंग लई अखोयगी डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस एंड एंटी करप्शन मणिपुर की वेबसाइट की लईबा अदुगा मणिपुर विजिलेंस कमीशन हजु पाइबिरिबा चीफ सेक्रेटरी ने चीफ विजिलेंस कमिश्नर होय मसीगी मतान कोई वेबसाइट अत लेते अदुना मणिपुर विजिलेंस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट लेते बनिना मणिपुर से विजिलेंस केसेस क्या लई करम ऑफिसर इन्वॉल्व तवे कना ना कंप्लेंट थारे केस क्या लोशन करे केस क्या पेंडिंग लई केस लोशन खरबदु की करी ऑर्डर थोक रायबसे कनाम त खंगदे अदुना भारत पुंबदा मणिपुर पुंग ले प्रजा सिंगना खंगम थोएबा मयाम येंबियु मणिपुर की प्रजाना रिलीफ केम की मतांगदा पैसा कया सिजनदे कनाना सिनाखरे कनाना लखथोई कनाना लखथोकते अदगी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मतांगदा कराई कराई रे सतखरे कयम क्याम वाटपा हायमने सिंबा खोगी फमम थोपा अधिकार से फमतब कांदा RTI थारगा RTI के थ्रू द खंग मंगमने अरमाइन तो दना नसी के श्याम फजकरब खोगी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट शी दमकता वाखलोन पिबिरंबा शिखक नतना खोगी सोनिया गांधी जी ना नरेगा फॉरेस्ट राइट्स एक्ट राइट टू एजुकेशन राइट टू फेयर कंपेंसेशन एंड लैंड एक्विजिशन एक्ट अमसु नेशनल फूड सिक्योरिटी मयाम पिबिरमसे मसीगिदमक मसी भारत पुंबदा राज्य पुंबदा कोई सिगुम्बा प्रेस कॉन्फ्रेंस तौरी हजिकसु मखा सथरी अदुना मसीगिदमकता भारत लेबा प्रजा पुनमक अमसु मणिपुर की प्रजा पुनमक मयामना RTI बु फजन सिजनबिरमबगिदमकता कोइना थागत फोंगोकचरी अदु हजिकसु RTI थारे हारगा मयाम वहंग हंगली हंगसु हंगकिगनी मदु की प्रोटेक्शन पीबसे लेरिबा सरकार असिगी मथौनी अदु पीगे हारबदी हाना लेजरमेबा राइट टू इंफॉर्मेशन एक असि डायल्यूट तोक्तबिदा हाना लेरमदु की शक्ति अदु रेस्टोर तौबासे मथौताय मणिपुरदसु इंफॉर्मेशन कमीशन हाबा मथौताय मणिपुर इंफॉर्मेशन कमीशन की बिल्डिंग तोंगाना सागिरगा सेना थबक तोहनबा दरकार ताय विद क्वालिटी एंड टाइम बाउंड मैनर हायरगा थैंक यू